Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu lah. Wa ba'd, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum. Sumampay na isang kita si pun tedingen amban sa babanien amban tanda iyan panghadjet hinang Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsarang syukur kini pain kajumuan si Allah subhanahu wa ta'ala. Al-hadith al-hadi asyar ini doten ini hadis ke-10 amban 40 hadis si mana deluin hadis 10 ada tadi itu palatur kita ke-10 An Nabi Muhammadin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Rawahu Tirmidzi wa Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Amban si Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Si Hasan ini anak si Ali. Si Ali anak si Abi Thalib. Sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si Hasan ko ampu Rasulullahin wa raihanatihi. Raihanatihi mampinapisi me jambangan. Ini jambangan hap me rose si pini. Siya bang me lais. Bang pinapito si Aa alen nen ko meskite ngalan kiti anak te buyun. Ko bestel pinaagwe te. Saya atau toto silangga. Ini teh siakan. Saya silangga. Nah saya iya. Radhiyallahu anhu kinalasan si Allah subhanahu wa ta'ala maka pagpain hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tawaliku amman Rasul sallallahu alaihi wasallam atau tapangajiku atau tedok pengajian ambani pada Rasulullah da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalan nene hinang pagwerwehanmu. Pili kyo si hinang gi pagwerwehanmu. Mana hadis tu. Na sa ingi bantuk nen guru ko kamu pama, yene hinang pagwerwehanmu us pikyo ke pagwerwehanmu. Gini kita pilih paasik si pag Tuhan pa inte. Pagi pag kyo muslim sa si kyo gwerwe sa si pag-ibadat. Si pangahinang ng ibadat atau aman me ini ni. Guru ko kam misal. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Yung biko. Berukan di kami selalu suka bisa. So pama makail kam, makail. Ubus palami may oras, tek kani waktu him, pwede may asa. Ini pa yun bakal tek ko atawa ka. Kung kisto magwerwe lai. Na magwerwe lai hap kyo nga, ilu kyo gwerwe. Nasi upaman din, alaan mo sak mo pagwerwehan na pikyo pagwerwehan mo. Kung pa yun si me hinang atau betante si may hukuman atau si may kinakan niya kinakan wende niya magpain makruh o siya magpain haram o siya magwerwe kayo hukuman atau may hukuman na mas labi hap ala dani hinangon tinggalan niya pagke gayen gatan to confirm si kau bang sa hindi magwerwe kayo si may pagkalali na sa ibang tukwe pagwerwe ini na ay basta magwerwe kayo si Bejo hindi pagwerwehan nun. Kape, kung may pain muasik kayo, pamanin muasik kayo, pain nun. Lisag limit, tayo ito lisag limit. Si may din nisong nisangin. Hatoy pain LDOPM. Ito muka ni ko. Tapos pasiguraw na kayo, lisag limit, tenga, magkita muka, kasalanan. Naima na hadis to. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Iyan mana hadisin. Lagi pandak, sabi ka kami maluhane, magtawag na ito maluhane, papin na kita hadis ng buhay. Napito kita hadis ika-10 Hadis ika-10 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadisun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Amma Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala maka bisa Rasul sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i
amban me sahab-hab ka Islam dan buat manusia dan buat ipun Allah Subhanahu wa taala tarkuh malayani iene tininggalan ini hinangga niya pakai tuan ni ini mumpat ye hinangga ikene laki ye hinanggi magkagunahan si iya labinan sawene si labinan si Allah Subhanahu wa taala sehingga may upamanin iene bangsa upama kung pa ini binetari nito inupama ini iene hadis ini nen Bapak ini mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Na kuene pa ini sine-sine magkahagad si Allah Subhanahu wa taala do si elorang buli falyaqul khairan sibe misaha. Na bangga ini talisani ha atihanen misani haja ga bidda u bisa ga bidda le gani pakai tuan ne paidda na habe parindihin. Na ida mo amban ne kaha Islam yene bangsa upama inaahin masing-masing nga hinang ini pagkala gani pakai doan ni baidda gay magmumpat siya labinan sawe ni atau sawe ni labinan si Allah Subhanahu wa taala esewul in ka Islam ni daif duwen tanto sa inggit kulang in ka Islam ni lamma in ka Islam ni lamma ka Islam ni so pa usan sini niya masalah bang kuy bain ni bang niya ini sawe kuy nga hinang kalaatan ang kanay papiko saya ku sawe no saya ku kau nasi lamu din bangga saya nang kalatan ako alamud kulo iro ko pay iro ka kagunahan ni bisan niya salah sa isa ko pay nasi din peges no bangga ngay nang kalatan pegeran sinin hen in Allah Subhanahu wa taala inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan do amban me amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar yan hinangiin bang kyo mega si sawe no mian kalaabang makainang kalatan saya us peges no nalamu di enamban parkal atau kanamban husnu islamil mar'i lamu di sali do baranno sali do sawetno tapi biko ngurung kok kam sopama ini misa amban mihinang tininggalan manusia amban ne sa hak ka Islam manusia ini ninggalan gak niya pakai tuan ni mumpa sali duye sali sawe ni sawe si memang pagbisahin ng lahat pag kinanta na bisa sali ko sawe mo si Bea sa peges mo bang sawe mo ngayon lahat tegela mo diyan naman amro bil ma'ruf wan nahyi anil munkar na yan pakai tuan may pahala magkagunahan si kao abang hinang lahat dawinen ubos niya sabdinan hinang lahat hinang hap ubos sawe nung gak pakai na pay nupi mekeo palasog kiupi na yan mian gen lamo bisan siapa magiging makaidok kapan bang pilih sawe no man Allah taala magumpa si kau ini pasal lebih besar gitu hadis sikatel itu tepe iki panah duwe ana bi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi rawahu Bukhari wa Muslim amma si Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khadim yani pangati ko khadim ini manggalas kita ida ko ini siapa maid bataan na katulong komisi Anas bin Malik khadim ya Rasul sallallahu alaihi wasallam nah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam pangutay Muhammad sallallahu alaihi wasallam maghinumungan kaini la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi rawahu Bukhari wa Muslim gay kompleto pa ini pag-iman damo aman kami gay kompleto pag-iman damo aman kami samantara iyan pangalasane mian ya pung dinain li akhihi pung dinain mu'minin muslimin ma yuhibbu li nafsihi kue du isa pangalasane si ginawaran mo nansi ninen tadobi si way kalang pagkakisa may kisampurna pag-iman mo si Allah Subhanahu wa ta'ala bang pangalasan mo si puntinay ng muslimin atau mu'minin kung isa pangalasan mo si kau iya ginawaran mo kung upamanin banggay kabayaan mo kaya bang pain na pendi si saway mo pendi usap si kao siya maksud na kung may niya hinang gikabayaan mo may hinang lahat gikabayaan mo si baran mo bang siya si saway mo okay si kao nahihin naging manjari biar detante de painte si may lasa na
kau ditunitan sa kau bang may painte niya melu petate niya melu tinimbak bang sa lumay lumay anong ubus pigi masa kalasahan mo sali lu si kau ubus pahapa sa kau sa bisa kita lu tinimbak nagay lumayan sa nan si ininen amban may hinang iyan hinang kinamunsihan mo si marang ubus bang si sabi mo isab okay baik mo ka ano matadawi bang pay na pedi si sabi mo pedi usap si kau ano bi? Kau may kajingki. Naiserte bang lumaysay yan turing mo si sawe nung paturing mo si kauhil. Nagasumpor na pagiman mo. Ya pagiman mo sumaka dumani kompleto. Mang 20 may 100%, may 70%. Nakis yung pagiman mo. Nabang sa pama, gusto ano niya. Wadi ne pagi mga hadis le no kita sa maluhane. Pagi tamahan pero sa kita sa maluhane. Nabang wali na yan, pagkakit pasunuin. Telo may tagdo ka na Awet lah. Sumpuk dua, sumpuk telu. telo. Nah, sa ine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.